com dolor na mi coração. Mi ta sinta mira struggle com mi colega nan de enfermeria Mr. Dilkune dia a dia. Mi ta sinta mira tur dia konting ta sufri, konting nan derecho nan ta wardu trapa, konting ta wardu laboralmente abusar e humilhar. E ting di nan no ta mira solução. Pensei awe mi no ta sinta man cruza mas. Mi ta bai pe cambio. Mi ta bai pe cambio. Nos ta bai pe paso a paso. Passo mi sa ku cambio ta bini ku resistência. E cambio no ta bini di awe pa manhã. Mester traha pa yega enang. Pero mi ta kumisa dal estap nan pa e cana by direção de cambio. Cambio real que nos tur ta merece. Cambio que passo nan firme. Cambio que ta dona garantia de estabilidade de nos colega nan den sector de enfermeria. Cambio que nos tur tem anos tabogape. Cambio que hopi tem tayorape. Cambio que tem hopi no ta ni quiere den gemas. Pensei awe ma postula mi mes pa presidente de sindicato CBV pa sali na defensa de nossa dona de salubridade. Pa a mim, sali na vanguardia de nossa dona de salubridade. Pero ruta largo, mi no por canemiso, miso no por. Pero mi tin fe, mi ta paipe. Mi ta mulher valente de palavra. Mi ta bai pe cambio. Mi ta mulher de carácter. Pero pa mi drenta eiden, mi mester de sostén. Sostén de abo cuta miembro. Miso no por. Pero junto nos lo logra. Tunami bo sostén nos ta bai pe cambio real. Pero miso no por. Ora ma quiere mi ta miso, ma pira wak pa atrás, ma mira vos nang junto kumi, ma mira vos nang ta quiere de mí. Awe junto nos ta bai pe. Pe pensionado nang. Pero nan o adrenta sector laboral, petra donan lubida, pa esnan kuting años ta boga pe cambio, isa bosa moqueta na laira y cana cum, nos ta bai pe cambio. Vota pa Analisa Matelda, lo mi representado como vosso digno presidente del sindicato de CBV. Ban pe cambio. Dia 8 de abril.